Um, yeah, nanti jam ko one. Kwan ci show ju japa cha ko loy. Ko de kajwe ngore ke banyal ka won muhtaj baka loy clarification. So kayana we balwe last clarification then we mo jeng especially some individuals mit kwana jeng in particular that ke chalu attack directly ku ke jam ke indirectly. De ku balwe clarify in a way ko jawe kay won ngor we tak bordo the same way. So len na ci pat no ku brana da lo explain all the time len ay wade dogo ko cheping you leave it the way it is. So kayan kana will be my last explanation and I hope be a clear ten week kwa che bena clear ten week kaya yo no ka chin that to bana bel well to the first thing we will clarify a big message chayuk a few messages actually kachiko got ko ja kichilo ke video. Also, I was in Clubhouse yesterday, and I was able to interact. Kegami kwara monjing in one of the monjing room. Chike kajuja padi chike keglalui race, but they were not able, kubiga kadang ko bakajuja bakalu explain because zamane yegina zamantin korapai. So gayana wi bakaka ya bardu bakabalu clarify it again. Kubaka pinga take le mara la khir kwa cha balu explain tani. So I hope Madinga will die individual of them, they know who they are, and I'm not going to mention their names. Lakin the land message it ran well ka big day ka jamantin. First of all, we mi kwana jeng what of clubhouse, ko mi jeng what of social media. Acha kang ted ko cha ted to pa and the krun ka ya ted ko ngoda ba ya ted until we come to an agreement. Acha la we gala junub e dawla. Junub e dawla kwe sovereign country ade passport de ade omla de ade constitution de what the one leader. So Junuba Sudan e dawla. Ko Junuba Sudan ade a lot of political parties. Ade political parties that are registered fi dakhil Juba because no cake are part of Hukuma, and there are political parties kina kalu registered because kirmaya di de a registration ke loiten a yokto. So, but Junuba Sudan they get so many political parties. Ko political parties kage karatin bana monjeng. Adege monjeng ko dege gabail arba sitin gabila. Or mumkin yakun aktar min arba sitin gabila. So are parties kage jiban. Now adek parties are one that are against the government, which are called oppositions. And then there are political parties that are currently working with the government. Okay, so actual signatories, meaning are part of the government, and then there are political parties that are not part of the government. Okay, so now there are also political parties that actually non-secretaries, kwache secretaries, inama keka independent, kwalu operate independently. So kaiko ga neutral, they are active, ko kaiko ga active. So aka wunti dino ala hukuma le ya hukuma when kadang degija demokratiya masalan bi parties ka bikalu register ala kaila for election wadat kala parties ka bina retin. Now parties kage actually ban ka kalu communities ken ka kalu ke represent. Okay? Whether parties kage bin deke duor, deke nor, deke monjang, deke ngodie parties kaga bena che ben ka kalu communities ken ka kalu ka represent kwa ya like tedi we ka ya lwele ka chole no baya narrow minded a problem ko kene ache mushkila ta ashkhas inama kene mushkila ta kidi cho dawla ben because nisbat illiteracy is very high pan chol Junuba Sudan. So tafahum ega kan ega ka take to akura pai eti but I did it, but they did the nigga can let it lutin kang hachimat. Okay, so all these political parties kagaben ache communities ken ache ke represent. Kaye gate ache communities ken ache ke represent. So I hope I can malu explain today what chaba doge tani. So kayan ko balel awal haja awi balwela tin mi the junubin wadare no ke duore ke noir e ko monjeng quite of social media taken some of them are get some of them are jam katok kai kaga ben they don't represent the community because community actually malaka ke hukuma
getting e wadin hukuma kirma yadi da hukuma wani kan donim getting ai ce wadin hukuma kan donim ka community a cikin alaka khalis kege kidan kege political parties or a cikin alaka khalis kege political activism getting a cikin alaka khalis so I hope inu tane wade that we be awade ya kamani inu yan ka ya man twitch okay above rap masalan kuyan and know my own political path kakajaman gatin achiru malaka ke gatu mayadi panembayantin also my platform achiru malaka khalis ke community and bayantin because kaga kalwel achiru malaka ke community so therefore apadunu weg bakang bakega tek to ga cha ke tek to kene ke pen junuba Sudan bele to enkaken ene ke pen junuba Sudan bele to enko junuba Sudan chipkanga to as long as ega kang ka ruk yating. So then I hope you are there. I think a few individuals from community near community John Madinga will che jam kai ko ga cha you big jam yan personally ko kai ko ga chicket kai ko were aggressive ko kai ko they were not aggressive ko kai ko they have forced their concerns ko kai ko ga chiben be directly kayan ku belwel concern do ne awi balu address kala kwa cha wi banya ke personal kana kino malaga ke community akino malaga adano malaga ka ashkhas kwa chi pat bar ran baka bay lakin the chin concern ran won ko jalu alaju ka bu wala dede so the first thing en ku balek mit madinga wula wona concern yelwela tuj ma yadi ka chika way because no yen ka dem with the tweet get for social media ko tuj chika way aya yokuno alfas ka ge acha alfas ran won chi pioj ko acha alfas رانا ون مثقف كواجا ألفاظ رانا ون متحضر كواجا ألفاظ رانا ون نجين إنه كشول community كأشخاص are completely different آراء كمان are completely different so I hope إنه تتينه كبعدين tweet ما ياديد كي community أدقيج بانكي كودقي community leader okay community leader ذاته أدق حق إنه كبدك بسياسة بلوي practice kwa chile bula legela ye na chi siyasa lu practice bil mana community de ka chika jwe لانه قرار اني كيجول سياسه اي قرار شخصي كو سياسه اي قرار شخصي اجنو علاقه كي community بينتن كو اجنو علاقه كي your membership a community awone اجنو علاقه خالص so ayaga kamat bil mana there is something wrong with you and I think you need to check your knowledge of understanding so kane I hope in way واضح kuda will be my last time I will explain tani so I hope no back there yitan so tweet my yadi that thing join well community like a gat just because in the end can they get a few individuals that don't comply with the current regime getting and okay gache other the الحكومة الحاضر كان أشياء ينيو أدنين كايك كاتشجات so أي community للوي frame بالمعنى كهين ده مشكلة كي community يمكنه مشكلة كي كرانو نجام كهين so I hope إنه تتين أركنه بيا واضح تنويك because كجول قلت تفاهم إيه مشاكل هاي كباي so kaya an kaya lina pare chiman channel wela code one ko ten tweet ke piori ya we bale we la yin ko ngi jadil ke mo fruba le garane eno yen kai ka ga junubin ko de hakino ko bi jam ko de nim constitution ka ye hak ko bi jam ko kana chino ala ka khales ke community ke tweet but we tweet we piori ya I want to acknowledge ke what I put but I also going to address this fa kaya ne ku ko bagde di ka ken community leader tweet kuchodek political affiliation kachile bulwel community tweet kachigat hatta sultana tweet zato kwadeg role at the national level getting kachile bulwel ku national level kana chino malaka ke hukuma khalis ka bardo wachile bulwel kachigat kane a political aspiration de ko ke de to kachino malaka khalis ke community so I hope no we kai wona jam ko yak wi bak tweet jala dot wadi enen or what mit ko tweet ke jam kayane ayogono ke twijen wike ache twijen wike kaya ayogono kwa yan lina kayana wal haja na junubia sani haja and I know my own platform salis haja I have the constitutional right from constitution junuba Sudan inu yan kubajam getting keneken one ana muarada getting so ana ba'arid حكومة كير مياديد في الوقت الحالي so كوان لو أنا بعرض حكومة كير مياديد ده برضو أشنو علاقة كجا كير مياديد وأنا عندي حق constitutionally إنه يعني كوبا عارض system أنت تنمتين أركن
kene ache jun wa Sudan to ganta yantin ata fi kullu makan fil alam yi panchol Canada enta yantin ada ni muharada panchol Uganda wala meten ada ni muharada okay so ache jun wa Sudan ache dak muharada ka kai laban ko le yen nguchi wa ga jamu mit kun ko mit kun men wo mon jeng wa ci mon jang yite dama do ala ka khalis so kene I hope yawa de ke grow en wi bale we hukuma kirma yadi da cin malaka ga monjan ko ya lai lewe ko ba bugo ko ban dugo le no patun ba ta wata dugo 20 marra ka bija lo nyira ni the third time hukuma kirma yadi اللي هو جيوان ولا انه هو حكومه بصفه عامه رجيم kirma yadi da cin malaka khalis ke monjan so adag monjan that disagree ke kirma yadi getting or disagree ke regime or disagree ke lawayah mu kirma yadi mugen ka bai kada again achino malaka khalis kege community kidan kege tribe jeng getting mafi leni and I just wanted to know when le kir ben gamodet ko mo anshulu gen ba ke ban ka baba na luel ko le galien le weg en wucho o yumat ko mo jeng ko wala jam ke that doesn't make any sense because hukuma kirma ya rejul malaka khalis kege jeng ke gabila yani ya bardo wacce wele kolwan ko le te degen community ke ko lo jeng ga yet jeng twen ku jaba ka weg da hakko wa le lina pare ga against jeng ba da ta tari we kolwan go ba do kai tani so kene e ko weg bag de ken kirma ya diri ya ci mai ke ye jeng le na mai ke ye jeng won bel mana ke tim chugan ta uktin ka kin bana dawla okay e tim chugan ni ne le ye la ken la kadang la ken ke tim da keti ila ken ke ila ke banda so lakin kene gidi jol banya dawla kwa jola jadi no bala haj ko wel we have to unite a chanu no bu bankin bu kon bel mana you have a problem because kene che kadan kirma yari che sultan kirma yadi rais ku rais mu bai so why jala jadi no bel mana there's something wrong with you getting there's something wrong with your level of understanding and it's very important for you to reassess yourself so kene ekwi ka bagde de ken so tino ka yewon ya jadi yen nim aya yogunu ka manage janka even more it ne we behave then because yin kila bala jadi ko lele ye la wo monje ngo lazim bulu unite ko ye lazim mu marikir e nga ci ja chol kire ba yadi de ban ko ye na bu to weto ko ye na bende ko lo yeto ko ye na binya ye to no ko berande bay atrocities ke enje masule ke getting crimes ke enje masule ke ben pia te de loy his own legacy ache kudu getting ache kudu khalis so ajoba jadi num ko yoba haj bel man there is something wrong with you so kene apa bagde de yeten yani برضو awi balak ashkhas individuals mid madinga will that had concern awi balwel kulala ache tuj mayadi de tok ende gi maarada getting ko maarada mid tuj ache le balwel kulala yen la siyasi ne tuj nguchi ke jam nguchi siyasi ne tuj ke jam mid ken getting again we are not living in the village okay kwa chokore in the village ya kaman ka sultan eredin getting so we are not in the village, we are in the country, and this is a running country. Getting so it doesn't make any sense. Yani that doesn't make any sense at all. We are not living in a refugee camp. Getting we are not in a refugee camp. A refugee camp one ada kecil loe ke kaila ben kulwela aila group ngake nguchike mitkene dom. This is a country, akhwana. This is a country. We are not in the village, mashi. So kaya na bala we kulwela ache tuje tok ende ge maarada ko maarada kage ache tuje babe ka tuje ke gat okay wo suma sane ache na chol gat achin jana ke ping kang ping de the community gat okay it doesn't make any sense at all so I know we bele wekla those type of statements ache pat da ka ko rana hun kine de ele butong la jor pasaget so you guys need to stop this to we work unity choga deal ka pat no ka ru chogo lo jara ho first of all ran chola tanya wek man madinga will kwatanya wek na matay London zaman wanen sawak taxi fi London a lot hukuma ya lat kule yom kati ay lat hukuma ya lat kule yom لحد ما bi hukuma bay kulu fi maktab ta rais okay ku zaman wante London in lot in hukuma in lat لحد ما bi hukuma bay zaman kene yelwel kulu gali akhi le madinga wule ka ci gade ngu kere manden jol jam kule yom ngin hukuma lat that was not the case getting also I bardu
akine kang lwe kule na yen siyasin madinga wulle ngu chike ke jam ke gata nywe ko zaman daga tanywe ke rajil kabir wa rajil nadij wa عنده بيت ومثقف ومتعلم zaman dak yating so leno atanywe ke shakhs okay كودا نوم political path كو كجلويتين لحد ما بين في مكتب الرئيس so كنه داركي يا بات number 2 we have Ranjol Hussein Abdul Bagi Hussein Abdul Bagi أي معارض okay أي ران سوا أي ران معارض قاعد تقول في السوشيال ميديا تن كجي كقعد عنه يوكيك وكجي كلويل عنه يوكيك okay before كنن ولا بين كنا بالرئيس كو زمان كن دراني يلويل كليل قالين مدينة أول enguchi la madinga wul ka chika joy just because no atanya work at that time Latvi Latvi England ku jayena Hussein Abdul Bagi yi at the time mafi كويس لانه Hussein Abdul Bagi كي شخص تنلي system تنجي man so he defected ku leben on ke sawa kan via vice president so ko chira ante be lwel won legalien madinga wul chigat ke bi Hussein Abdul Bagi bijal ko Hussein ay gadet okay kay go dang you we still know some of us that used to interact with him we know the guy so ko chira anje madinga wul kan lo hold accountable because of political activities Iran chol Hussein Abdul Bagi also كمان we have رانديدا زول انا بحترمه جدا وبعزه جدا اوكي وبحبه جدا كمان في مقام ابوي انكل كويلا غور اوكي انكل كويلا غور كي بوي كي حكومه كير ما يديد for a very long time اوكي كو انكل نمن كان معارض the system وكان معارض تلي بايت نمن تبع دوم كلها كمج هل زمن ده تبع لويل قالين مدينه اول كجلوي دفعت تبع لويل مدينه اول كجغات كتي وتبع لويل كي بنو براندي تول كويلا غور بجا ضد الحكومه بيعلى ماي كيف كتي دران تبن بيقول لويل قال يا اخي كويلا غور كي راندي مونجا كتي كي راندي معروف راندي مونجا معقول انه ين بجادك مشكله كثير كو مونجين انو يتي كو مونجين كتي انو راندي داكن لا against كير ما يديت نو انكل كويلا غور راجل زول كبير وله تاريخ جميل جدا تاريخ نحن نفتخر به كويس كو كاكلو الكي بنا يد كاكا شي كير كغام غوت حكومه جنوب غدا كيريا right now getting so نما نبلو ظلموا ان كلكم مج نحن هو بن وجبن بيتكن myself كير ان معارضه كويران تجينا باديد انا طلعت هنا شفتها وكاكلو الكي كاكبط اكا يد جنوب توين ماشي تبالويل كليلا قال يا اخي ويك مدينه اول راندي دون انوشي ويك داون انوشي ويك جامين لانه ين قال كيف انه بيالا against كير ما يادي كوكاي كلويل كغزاتو كاكا لو كير ما يادي ويكند نو وكان كجرا بالويكن because زول ناضج ان انكل كل كويران اللي بيا الرئيس ذاته نفسه اوكي كويران نحن نستفيد منه he's a library of a current future and the next future getting so Iran buloga kwen wadet ko ka piat cheka loy ko afkaru hatta abu ko loga kwen wadet so akina bal wele madinga awule ka cheka we orino randir madinga awul chiriken ke vino biya against kirma yadid e werino ko chol siyasa ko policies ay mukhtalif ko ankol kul it was against policies kirma yadid ko ja werino yogono ba jila to en ko chentede also General Paul Malonga one getting in a bandi anan all right ko bale gwe bari shoye kena bandi anan mashi atibe jall hukuma kirma yadi bad ma cikir kena show getting ko ci jall ko ken ka hizbele ko luka wono of which entire antene matin kaya mukdan kaya muk political affairs and mobilization ko hizb talaitatin and that's my very first political party jalu join كويس وده زول أنا بحبه جدا وبحترمه جدا ويا يقولوا كي قائد قوي يتين كوي ران المفروض نفتخر به كو جنوبين ونفتخر به كو موانجين لأنه إيران غنيا باي كو ملونغا وان كوي تتين متين أوركن أنا متأكد قد فوضى يعني تديد متين أوركن قد تتين يتين so now كي إيران موك political affairs and mobilization ku قبل ذلك برضو وانتاي عندنا كجال آية موك gender ناموك كويس so تجوانا أنا لويل كل ويل قالين وجام كم إذا توج ما يادي تاي ورشام in كذا كذا أنا كنا أيوكون هاي check up because رانشون ملونغا وانا بابا رانشون مدينة أول كو إيران محبوب جدا كودك جنوبين كذا يشوك يتي
So ada ka ja ben bay from community when and be thin because you won't get chalum along because ga la cham getting okay, it is very sad. It is like you are trying ko baka ibaga lu discourage ni ko mo je ngo mat o man bo la cham getting so to know what ya ben bay ko la de ka le ne ka ke we masalan or ka ke ta malong chok la ka je le wa de cham then kaya ran political mobilization acha ban yar taban because malonge mahbub ku malonge dek shabia ku mon jeng kwa tini ran lat kichir kan maka jele ran du chok yatin so kaya ni ayo gunu ran chol ka bolmel achika malonga wana chike war yatin we are taban I understand political regional political I understand it very well so siyasa the region ay akadedi ku kene che lon ye kana chambalatin yatin lakin na shan ba gabel ko li na parega ye wari cham kaye na chile bi ka mon jeng chile bi ajwe then it doesn't make sense because ranchad bol mel chok e cham ne leyen kwa e cham ne leyen ya bardu that has a problem there kwes ranet ranchol Hussein Abdul Bagi chok ye cham kaya li na pare kan kin kang lapan Hussein Abdul Bagi kwan ki kang khoji sapai pan Abdul Bagi yi and the same thing bol mel aka kang wup ka kang the wel yating so ko ya ni abardu kaya ran malonga wan yani achin wew chi malong chi ka yega leno pan retain fi exile in chinom wew yating so ka hizb wonene yen ahzab muarada achin wew ko chi malonga to yating ache malonga to ka ahzab muarada ban achin ahzab wonde gi wew yating the same thing hatta hizb da SPLA on achin wew leno ke ka ma ka da ake ka opposition opposing hukuma shaman so ache yi dak wew so kaya na chin wew cham kek mizuma dinga wul joja pa dirata ke yan fil hizb ade ran che la we kala lina bare la ka ga ma long chogo we ka yana chin we ka kang yega okay also kaman bol kadanga lwal daw insan bahtaru jiddan wa zamili abak tiye bardu lon degen we ka kang no deposit in my account before so kayena ci pat ba kay guba ngwet ko ci pat no ba kay guba lad ran chol malonga wana mi mon jeng ga ko akwanye chok ko junu ba Sudan 64 tribe ke gata ye chok ko malong zone mashhur ko zone mahbub ko ran dek shabia so aya ka ben be ba mon jeng won ke kwany malong chok ka lad ba ke ga lad cham ke manun ma dinga wul bar don biot chok ka cin mon jang ni aren ni no bi lad cham chating so you are trying ba kay kan yar malong bi janu malong chok because chu ba da kay ka lad okay so katani ayo gunu jirandu charaj zatu getting karandu den ka charaj fa kurandu ya bardu inji shabia ta yacho ka chanyai getting minajlish no yani minajlinu yin you have a hidden agenda yin do agenda duna wonta yintin ka bolmele jiran manen bolmele jiran manen ka shakhs ko jiran manen won ka businessman ko achi ban matina banyi bardu ka bolmele mo madinga ul and so is malonga one mo madinga ul getting kwa we baka supported you can both support both getting lakin ne pa kwa acha pa no bada grande in kai kana un bio da chok ba ke ga lat ku chen ka rana won we ba be so you are losing the same meat by pandun fa I hope no back ten back tag japak le ne ane ayo kuno malong zone mashhur ko rani yar yangaben ko chi pa no ba ka yawon ke bio den ba ke ga lat cham getting malong bio chok war ngi jo ge no malong aril kumalong era la pai ko ran chicken maya di chulu compromise ko che era ni mena chukta getting with how things are going matino kan panchol junub malong a chukta ka pai kwa malong tatin ana mutake tamaman ko che ana to gan welen ka ju ya pai di what of social media taken suwar malong aya ka no posted because brave person ya jangi yo mention ja getting so kayana you are not doing yourself a good you're not doing yourself justice bedagran de lu praise ko de rande din ka yewon ke bio de choke kalat so that's not nice so I hope no ten because also ya bardu tene modu muarada ka tuja ki ka joy as I said given for example في المعارضه برضو ka ba ka man tweet kullu alda برضو mo madinga wul ko ta في معارضه hel bul wel gal madinga wul ka je ka joy because wal da ta في معارضه that doesn't make sense getting also jun korma yolle man madinga wul kwade num shode getting kwade num hizibde ukaye kalwel akoj hele waden kalwel to ara men chiwo gen dede لكن كاجي كلويل أكاج ضد الرجيم الحاضر، أوكي؟ وبناقض the system and وبناقض
policies kir ma yadit kaga ye kalwa na goto hel baglwele ya bardo inu yen ke manda ke manana jeng chimani jon koro ko lwane de show choloy chatin regarding awda ke lorot fi Juba Sudan regarding kal ke lorot hel baglwel kulwel ga gal ke vinu manana madinga wul jon koro ko ja Abdallah Garan ko ja mi ko madinga wul fi social media when indo mushkila ma tele baitin hel baglwel in malo madinga wul ka chika joy jati orne yen nguchi siyasin madinga wul nguchi ke jam ke mi madinga wul طبعا رانجول جونكور انسان ناضج وانسان عظيم جدا وعنده له احترام وتقدير كويس كوي رانجو كوجا باي في السوشيال ميديا لكن منذ زمن طويل وعنده ريبيتيشن جميل وبدا قبليه وعنده his own platform وعنده his own political party اوكي وبيعارض الحكومه وبيعارض the policies كل ورود متين اوركن كاتين ده على شخصيته كاتين ين رات كي جونكور مايول. He does not represent Madinga Awul. He does not represent community in Jelinton. He does not represent Ashira in Jelinton. He does not represent even by Panaman. He does not represent it. Yeti, eben we jam taken ke shakhs, kwe ben ku jam ke Junubi. Ache jak jam ke mo Madinga Awul eben ke Junubi. Ukate ke ben aka yet Junub twing. Hell bulwele gal ke benu banane monjang bela ben la. So kage apa dono ko bu ko jeten le no cinte yedon woten. Okay? To yedon woten ali kai kage ache ben be kai ka cheke jwe kwa che ben be ka chima dinga wul ka yelwele madinga wul cheke jwe just because we have about seven people ka mi madinga wul ka de nim tarikh للمعارضه كويس كاغا بنا اكل بيبان بقول مدينه اول كجك ايوه تين لانه مدينه اول رد did a did and these people don't represent imagine 7 people they don't represent مدينه اول تين كيغا جنوبيين وبيساهموا في building South Sudan وبيساهموا في تغيير جنوب السودان وبيساهموا في social fabrics عشان بجنوب الاتوين كدي so kai kaga che ban be ka lui community den ka lui ka represent and therefore the same thing like Lina Parek che ban be ka lui tui mayadi ka lui represent kwa ara Lina Parek ache tui mayadi da chi ga bai be ke tui mayadi ka chi gat getting kwa che tui mayadi da chi ga bai be ganu tui mayadi ka da mushkila ka hukuma kirmayar inama ka de ka ashkhas and that is myself getting so imagine for social media ogdiak myself ko jara antol dengo dudu ko I think oga chaban bay loudly and we stood against what was happening so kakene aya yo kana chila belwela twi mayadi ka chegad unless nende gen ku duna man panchol tweet ka you can address that at your own personal level haja tani yan ka Lina Parek first of all yana tweet ko yana tinga tweet ko yan first of all yana jeng ko yana tinga jeng ko yana junubia ko yana tinga junubi getting so ana indi hak inwan ko bajam wa be ala salt to criticize hukuma because then we taghyir so ko ga til taghyir chulu buting the same way maybe yina yating ga kin wrong ke ga kir mayadi regime lakini yana de kana think wrong tina kir mayadi regime ku tabayan ku lele kene kaya yogono chiran ba ben ten ba ba yetok lasga ko lele yina chila bajam ke ya no ko monjeng lene tonyo kir mayadi de che tonyo monjeng e tonyo Juba Sudan ko biki da gam fi ay zaman bagam rana manasib ko ngoro donc o monjeng so I hope no ten e wade le bani ya bardu fi gissa bolmel ati advice getting bolmel ati advice ati bena rajul amal zema hukan okay so now ati that national position abulu criticized by so many so I pan hun ngi ka weltin ko pan hun chi ka pyutin ka tiran le bla jal from ashira de ko tiran le bla jal from community de getting ko tiran le bla jal mun ashab ke zatu ashan bi belo gal ka wi ko bi lo defend getting lakini wani pan hun majaz even out of village any reason why or yogo benno yen we need to defend somebody lakin yena da no mansab ko mansab national e mansab akuy loy ka junubu bene de hak eno boloy nagoto getting based on his own portfolio actually based on community being based on his own portfolio
getting leno portfolio dun siyasi ida ka kun chaka loitin ben the same way to de gunum resume du ben ida ka kun chaka loitin getting tarikh amali du ben ta fi CV and the same thing bordo your political portfolio ida tarikh du ben ko tarikh ran chol bolemel daga kan pia chaka loy ko daga kan ra chaka loy be ma fihu ino yena chi we shawari shara dirwan ne chi ding kila lagway getting them on them projects won ka chen ko lu fail tin ko kene ata fi portfolio siyasi de getting so people will bring that up all the time and people will use that against him getting so tene pana wona chira guir ko pana won jole ka jala for election getting so e bagating fi daayat kalwela don kedang don't vote for Bolmel. Bolmel is the one who spent the project's money and is the one who failed the country. Kagabun cutting cake, a Bolmel and Quany and Nepa and one cheat do all one mutakatem. So can a portfolio Bolmelican. So a careful. Enuyen and Mukanella in your portfolio. Getting Jawi jam, kagadaping, and you jam. Getting Cha project, Chakuja loy, kagadaping. Getting here your contract chima kai ko ngi ju ke matin ka ja ko contracts ku contracts a chin shirka yitin ka tin ko ja le fulan ke businessman e ja businessman ka di ko chin shirka dai ka yin ko chin so man aina le ka haza so kai ka bin public is keeping track of them you on bira le wa data ka wi kat okay this is the day our position abuben be chima ni wokle ku le ngak ba ja kat ke yinga yatin yin fisal al filani inji your project atela inji your contract atela okay ko we chaka cham ke ki ku chen ko bunu ku tinke ku lelin you have more money than you make so you have looted the country so ngak dog kwani he's a corruptees so kaga bena kaga te fi tariq du fa tariq amal du ache kle bi kai ku ben be ko jiko ku lele ngak le ko kun getting because kaga on loy ke kaga chi ka lo in the name of community okay his political history aka ka loy community nda gayen aka ka loy ke tok so now e wede ban kir ma ya did lakin once ma bi kir benjal accountability bit thin getting where everybody is recalled for what they have done for this nation getting so zaman kana bi ale ngak yin ngak true colors will show okay so kage kula ko loy wadat who are you to come here kulel gal ran yendi chol ngak ko yen ngak mara man ko yen mene ngwa ye ngak nchi kwan ka ja got no he is not working for your community even if he's working for your community is that ko ga ting ten ka nim yo ti chiran we community chen kala cham getting community bana ya lagin kulel ngak chi we community cham de ka ko nya ke weru ran ya mahkamai so if community have accountability beran ya mahkamai because ran chi we community a chika cham so why is it no ran chi kwan ko chi ta positioning wrong man for the right position ka liga yen legal yin you are not the right person for this position or ni yin chi we ta la chika cham e won wa right pyot ko we ga the community level ya the communities nya ke getting nya ke 100% okay le big ran yat court what chen we community chen ka cham I think even all for us taken for Canada. How many communities can you chop community? You know, you what I did we chop community because in the yin you are doing facade. Okay, engage my people it. Getting at the Gaura Kokachuka Kanga Tingaton. What a chikaran got a deal below for the community because no yen Kadekachuloy. So if we go to the level low on him accountability, getting big community, big getting in yin, you are bringing risk to the community. Okay, for example, one janka community to twin my head. We have our own issue somewhere. Kola community to you think what you work at back. Okay, so Kagapana our policy is a community. So the community anything in you putting community at risk or in you are misusing community resources. Community that hack in could be job community. Getting or adek facade ijtimai low community community jobin. So if community have the power could be job. Imagine the nation, imagine the nation and the country. So the country, you know, could be nyai. So if we try to hold people accountable, that doesn't mean community wouldn't be something. People have to come and say, God, they want to defend that person. But man, we are not fixing South Sudan. We are damaging South Sudan. Kwa communities and we are fixing we are not fixing the country.
So kayan I hope you know that part they clear.